Nawe chinga kichikuru chigendete kufungwa asoko enda irusa intambe y'umutinyi 12 abayiburi niko banyako bakuburwa baineke bunankomanya bali ase abana baba kunyara ko bakobera ane mono iruse yiga jange imitinyi 2.5 kolengana amona mwarimu kuru ase skuru ya monyene ya Pride Gina yokunya ko bakigutuka imiye bunge ya Bugetu Church South ningo banyere ko bakuburia abayiburi baineke bunankwegeri bare abana babo cinjira cingya abego banya ko bagosemya abana babo na bakunya ko bakina kubwatikana ngana kyo egesta kukya ange nabo gasensemwende ningo banyere ko bagotogia ensemo ya masomo ya CBC asikeri banyere ko bagotenga ensemo yunige kunya ko bakyo konya aborokiwa kwesomya nabo kumanya kiri babwente ko korana bakero banyere ko bagukina korengana amone biegwa biribanya ko bagusinwa kubwatikana nga amabaga yemirimo nigo anyere ko bakaokya asekorende abantu baranyara ko bakwenyorera wetera ase ibiegwa biribanya ko bagusinwa amona byo leo kwa sababu Mungu ametuwezesha. Watoto wanaelewa kujipikia wakiwa nyumbani wakiwa na umri mdogo. Pili, kazi ya mikono ambayo ndio tunaona hapo mbele itakuwa inasaidia wengi. Huu mtaalamu wa CPC unasaidia watoto wetu wameweza kufanya hiyo kazi ya kujifanyia katika mikono yao. Kuna abayibuli baito abana to kwenda like 2.5 months nyumbani ama tukaina mange mono asa abana baitense yonsi yabeirembe emetege ichire iskabu onekera abana baito bagocankabu twasabira abayibuli babarere buya asoko igunga tuition nero ko iro mwana nyareka gusoma iro mwana ugo eria kabiri amangana ya mairi na erete bobasa ko imuki umwana irire musibati umino to imuki mwana irire mamu umino umwana obera nereka aliyo kunyara kumanya timbua kera chigo chenjia abana nkonda bale keru sentambe yiri na mangana amanga mwebulira rango umwana ugo narange naye kwamba tene kiaboka ngayabera ana kya uchikorara engana twagachire karama iri ya irtine chingaki anyo umwana wo keri obwate kije goseke bene kyoko mwamenyera na karauke ingana linde ndinga bano chisera enjire mutuga ameka okiri yense karere mutuga iga ntwe buruka ni buna bayiburi ekara to buri skuru mwako gochaka eto kane nganto bwati enjire yo ni umwana wo je skuru oto abakane iriya mayo mwaka wo kwera yenda abana buna bayiburi watoto mnapoenda nyumbani kwa ajili ya likizo ndefu tunaomba msikue mnarandaranda kila mahali. Kuna mitego mingi kwa barabara, kwa mito, kwa tinga, hata kila mahali. Kwa hiyo mjichunge, mkae karibu na wazazi, mpata maelekezo ya wazazi na mkae kwa umakini wa hali ya juu. Mnapokuwa nyumbani kwa likizo, msiachane na mambo ya vitabu na makalamu, mwe mnakaa nayo, mnajaribu kuangalia mahali penye hukupata saa hii, kurekebisha hapo, alafu hakikisha kwamba umeelewa mahali penye ukoeleka. Tunashukuru. Mwancho murigiria kubwatikana amono about you na boyokero aborokiwa bakona kwenda ase chinka chabo nigo tokubaganirie amaya ase iruse igana ya mwiburu kuna kuarigania emeyega aho ase iruse yigentambe yaranga January neroro na boigo ibintu mbiro bingenjo bikobetereti oranya kwa kwikane asubuguma bwago kuna enchira emojo kwegenderia no konyara kwa ngunya butura amangana magyakuru asigita sinikia Amazing Voice of Victory tunyaka tokubatena amune Robin Yona Siangu yinyaka boga kone kinga chibicha amune riugi chenye kwa chiko ikiragabu asure iriana ni gongoro kwa Hesbon Bosire.